Azırcı, harbi erkekler 4'ten 5'ten ayak tura geldi hazır. Elesini etkiler, o şar boyunca bol erkekler bir ayak iş olsa niye kadar? Tura, en kızını, bir yıl bu kaç olmanı benim, jaz gelip bayağı baktaraklar güldür açılganda, oşol malda bayağı burgaçları çıkıp durup uçat geldi, yakalarıpçı. Arkasından 5.000 alıp kovala uçat geldi. Kızıllarım oyna. Bir gün geç kovalayıp geldi. Geç gelgende çarçayıp da. Çarçaganda akıllı bir jetedi eкен. Kim birinci jetken bolsa, oşo menен koşulap eкен dagы, anan oşol erkegi ölüp kalıp ketти. Dağlı bir jolu süpürdüm var. Hazır elestettiler, oş boyunca bir de ayağın çıktı. Bol erkek kızla koydu. Buna jaz geldi, gülde oturup baksana. Nereden çıkıp durup kırbırda ayağlarım çırpasın ha? Arkasından ketip atsın. Men buna жақсы çırpayım, buna tayırmeden kalıyor, жаман çırpayım. Kol uzunlar mı? Adamların çok taşasa gerek ha? Talpan öyle. Bunlar arkada kalıyor, buna zaten meğer gubernator dağı çıkmasa gerek var. Şunlara kayıp oldu da çıkıp yapamasa. Açıksın tut bak. Buna benim korkuğunu getirdik de ya. Anın dili nefsi var. Şunlara kayıp korkuğu çıkması yetenek var. Telefon edip anlar da murdağın yeri getirdik. En birinci kim jetken bolsa, oşa bilen başka oş bana ne yerkesi oşa erkek ölüp kalsın. Ne degen yaşa? Adam bolmanıma şükür deysin ama. Kuzayga şükür, ağrı bolup kalıp bakmadım ben. Oğazı biz kalağanımızda kulağımızda bak. Şunu okugan men jindi var. Neye unutmayın, var mı? Düşürügüm aytıp bergem de bayağı ejekten anda korkup aytıp bergem. Oy, başka dersi kadar aytayın ha. Başıma kaç kıl vurdum şunu unutup alalım. Kutagan sayın bundan düşünme giriyorum. Bu da eserleri arkada meydan taptık. Şu unutup aldığım bir neyse var mı? Ben de cihep unutup alsana. Başka ne zaytayım? Bir avam var. Bakıyoruz tamaşalaşıp duruyoruz da. Şunu sıkıntı koyuyoruz, bize var bile izledi. Bir tane ağamız, şöyle köşede tanış hava bakmamız. Biz yani, ayakları zaten dostumuz çoğutan gelen gökten beri görüşerek bize de varıp. Şurada alıp götürüp varlayın. Özüm de, mesela ağamın dostu, hep teşekkür ederim. Yüğüne olsa, ayağımın yeri, söğüş var burada. Ayağım söğüt et, ayağım dostum söğüt. Ne dedi söğüt et da. Bayağı yüğe girişte korku olsa. Ben dostuma etti, ayağım şu dostum mesela. Özü zorbaca şey. Ayağımdan acılaşıp etmesin, ceraştırıp koyun deyip girdik. Girip varsak adam var var, erkeklik var var. Söğüğü atıpçı. Ne oldu atken? Söğüğü atıp, uyup olağı, göğü var atken. Göğü var atken. Adam nereden geldi o şan göğü var atken, ben bilmeyken mi lan? Bizge de la bana gelince, kanday dostum desa, жақсы da koydu. Ben ne oldu dostum koyuyor değil mi? Bu söğüğü öyle mi? Eştine жақсы olsun. Çaman degen çok mu? Soğuk dedi. Ne oldu lan dese? Özü dedi, baldarıma 4600 pas
пособие алганга достум дейт. Анан пособияны алганы банкка барсам, силердин пособияңар токтотулду дейт. Неге токтотулат десем, силерден бирөө өкмөттө иштейт экен дейт. Мен аялым 9-классты бүткөн. Мен 5-класстан кийин окуй калган болсом, жин өкмөттө иштейт экен таппай койдум дейт. Үйгө келсем, мынау жинди айыл өкмөткө пол жуманы 2000 сом айлыкка кирип алыптыр дейт. Ине берейин дейт. Айтчу досум дейт. Үйдө ысыбыйда отуруп, балдарды карап отуруп, 4600 алганы жакшы же, күндө пол жууп, комузда сууларды карап, 2000 сом алганы жакшыбы? Ай, дейт айткан. Анан абам айтам, коем бул деле эчтеке жакшы ойлонгондур дейт. Жакшы ойлонгон, бирок элестетсем дейт, ушундай банкка барсам, силерден бирөө өкмөттө иштейт экен дейт. Мен томбалдым дейт. Көрсөм мына жинди өкмөткө пол жууганы кирип алыптыр. Бечара жеңем жакшы да ойлонгон, бирокчу. Жакшы да ойлонгон, эми 4600 пособие алсам, анан 2000 сом айлык алсам, өкөнө барсам 6600 жакшы болуп калат экен деген. Ал жерде жеңем күнөөсү жок, ал жерде өкмөттөгүлөрдүн күнөөсү бар. Жигиттер айтып койгон эмес да, ишке кирсең пособияны кыркылат деген эмес да, билбейли болсо берген да. Ошон үчүн аял кишилер күйөөңөргө жардам берем дегенде кичине кеңешип койгула, анан ошо иштемеш айтып койгула. Андан дагы баягы китептер айта берем, окуган нерселерди айта берем, уккан нерселерди айта берем. Жеңеше айтып бар го, мага бир кызык окуп айтты, дес алып дейт. Мына Рыспай Абдыкадыров дейт. Барган кадайсың ана Рыспай Абдыкадыров, легенда го. Рыспай Абдыкадыров болгон окуя экен. Бир кыз менен жетелешип кетатканда алдынан аял чыгып калат экен да. Эжелер менен чыгып калат экен дагы, баягы эжелерин айтат экен, көрмөксөң алып баргыла кете берсин дейт экен да. Мына карагыла. Эжелерине үйрөтүп аткен. Рыспайга тийишпегиле көрмөксөң алып баргыла десе эжеси айтты, башка кыз менен кетип атат, неге десе, карап туруп да эртең ушул Рыспай бир сонун чыгарма чыгарат деген экен. Мына сага поддержка. Азыр мен мисалы колтукташпай эле коеюн. Наркы көчөдө кетип атсам моюн жууп коеюн дейт ана. Ким ана дейт да? Билбейм, наркы көчөдө кетип атат десе, неге параллельно кетип атасың дейт да. Мен аялыма эч иш этпейм, садыкка тийишпегиле эртең сонун чыгарма чыгарат дебейт ана. Бирөө менен көрүп калса, секиртип драконский тепсе керек мен. Мынтип алып, мени атып, наркы кызды атып, кыздын аты бесинде калып ташаса керек мен. Болгон окуялар, күйөөсүн болгон поддержка да. Андан дагы кызыгын айтайын, мисалы үчүн Курманжан Датка энебиз бар го? Курманжан Датка энебиз. Алымбек Датка атабызга айткан экен. Эй Даткам, сиз деген эл башкарган адамсыз. Кокондо жүргөндө жакаңыз кирдеп калбасын, токол алып алыңыз деген экен. Мына сага поддержка. Кара кетасың, ишке кетип. Мен барам дейт да мен. Жок, каты сен үйдө отур бер, жакам аппак. Жок, мен да барам деп кошо барган да барсаңдарчы. Эй, солдат, сен Россияга кетип атасың, жакам кирдеп калбасын, ошол жактан бир кыз таап алып жигесин айтпайт. Наоборот, каяга болсоң ошол жака барсаң керек аялдар, а? Не болсо дагы жанында жүрүп, күйөөсүн поддержка бергениңизге сиздерге рахмат дейм. Мен айта турган болсам күлкү баары тамаша, бирок тамашанын ичинде айта турган нерсе бул аял кишилер сиздерге сый. Ушунчанын ичинде, ушунчанын алдында мен өзүм аягыма да карашылык айткым келет. Ал деле көргөн бир ажар менен деп айтып берейинби? Ал деле нары карап тибегиле деген ачык айтты. Чыдайт десе. Чыдайсың да? Эмне отурат да? Айта турган нерсе башка, айта турган нерсе ушул сиздерге чоң ыраазычылык келгениңиздерге. Ушуну менен концертти жыйынтыктайбыз. 1-апрель Астештаб дээрбегиле концерт бүтүп турганда. Башкысы ушул концертте мени колдогон өзүмдүн командама чоң рахмат. Кол чапасыңыздар. Андан дагы чоң рахмат ушул акча каражаттан чоң жардам кылган Миллион Мобайлга чоң рахмат. Кол чапасыңыздар. Андан дагы эң чоң
rahmat. Gelip bergen sizlerge çok rahmat. Var mı dostlar? Ha, video, ha, söv, neme eken. Zaldı jandırsak bolamı?